دوستان عزیز ما در پنجکن قرار داریم 80 کیلومتر دورتر از مرکز شهر و این موضع رو موضع سری مرد میگویند که گروه گیولوگان در اینجا کاوش‌های گیولوژی خود را انجام داده ایستادند و آنها از اینجا معدن‌های گوناگون پیدا میکنند و ما هم آمدیم تا با کارهای صحرایی آنها آشنا شویم و ببینیم که در اینجا کارهای آنها چگونه انجام می‌یابد، چه کارها را آنها به سامان می‌رسانند و خلاص از کار و فعالیت و عموما آن چیزی که آنها در اینجا انجام میدن آگاه میشویم. درود، خوب هستید؟ برای کار؟ خب خیلی طبیعتی زیبا، خیلی با هوای فارم و خیلی یک محیطی عجیب. خانم لذت بودم از اینجا که از این طبیعت زیبایی که اینجا میبینم. اینجا گروه گیولوگان برای گفتگوهای گیولوژی آموزشی است. خب اصلا چی اینجا جستجو میکنن؟ سالهای پیش در اینجا مرگ میشک پیدا کرده بودن. بعدی وای معدن والفرام خب پیدا کردن. پس از اون که کانی جیلوی کارخانه مشترک زرافشان آموختند که در کارخانه در موضعیت‌هایی که والفرام موجود است اونجا تیلا فیضناکی بلندی تیلا وجود دارد. بعد خانه آموزش به قرار دادن برای آموختن ذخیره تیلا و معدن‌های همراه همین آموخته در اینجا کارهای ارزیابی تفتیشاتی گذرانده شده ایستاده است. پس از آموختن ذخیره طلای از روی کاتگوری P1 C2 معین نموده و کمیته ذخیره دولتی ذخیره پیشکش می‌کنند. خب اینجا همیگونه یک مدتی معین میآیند و همیگونه مثلا خیمه‌های زیبا اینجا میگذارند و من چند روز چند ماه دوام میکنه کار. در این کارها هم موسمی است. از ماه اپریل سر میشود تا ماه نوامبر اکتبر دوام. یعنی فصل گرما وقتی که تو اومدن سردی‌ها در اینجا اومده کارهای پای در پای خود را انجام میدن. چیکار میکنن مثلا؟ اساساً کارهای روی زمینی حاضر گذاشته ایستاده است. کندن خندق‌ها، گرفتن محک‌های جویتی، بعد از نق‌ها گرفتن نق‌های که سال پیش گذشته شدگی گرفتن محک برای تشخیص کرده در آزمایشگاه معین نمودن فیضناکی تیلا و دیگر الیمنت‌های همراه. کدام قسمت‌ها اینجا جستجو میکنن؟ اینجا من قسم جنوبی میدان معدن سری مرد بالا است. از بالا گذاشتن خندق‌ها پس از تمام کردن این میگذاریم به قسم شمالی این طرف. اینجا هم هست. با پایان وای هست. اینجا سوی ملخیتوی هست. اینجا به وای کرده چی میکنیم؟ همین میدان معدنی سری مرد میآموزیم. خب آموزش جریان داره. چند سال است که اینجا آموزش جریان؟ این سال دوم است. سال دوم است. حالا که اگه نتیجه نظر رسید خوب فیضناکی تیلا حالا که معین شدگی علاقه. خب ما کدام قسمت میرویم؟ قسمی جنوبی. اینجا همون موضعی هست که معدن ها رو جستجو میکنن. گیولوکو خندق گذاشتگی از روی خندق حجت گذاری کرده خندق های. خب پس از حجت گذاری به نمونگی گریش روی مینام. شما اصلا چگونه معین کردید که در اینجا همین گونه مثلا معدن ها هست؟ جریان معین کردن چگونه صورت میگیرد؟
дигаргуни ҷинсҳои кӯҳӣ хатсайрҳои геологӣ мегузаранд. пас аз хатсайр дар вақти гузаштани хатсайрҳо намунаҳои сангҳои мухталиф гирифта ташхис карда мешавад. пас аз он ҷое ки нишон дод ҳамонҷо хандақ гузашта мешавад. ин хеле санги аҷиб аст. аз масалан кандам санги бибинед ки масалан чӣ гуна рангҳои аҷиб дорад дар таркибаш. ҳамаш тағйир ёфтагӣ тағйир ёфтагӣ аст. ино масалан чаро қадар вай ҳастанд, шикастанашон осон аст, сода аст? барои ин ки моеъҳои гидротермалӣ таркибаш аст. бале. бибинед ки масалан дар ин халтачаҳо намуна гирифтанд. намуна аз инҷо канданд. ин намуна ҳар як метраш аз куҷо гирифтагӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда мешавад. нависта мешавад, номераш, рақамаш нависта мешавад. аз каном мавзеъ гирифтагӣ, аз каном хандақ гирифтагӣ, ҳамаи ками нависта ва карда мешавад. ҳаминҷоро ҷустуҷӯ мекунам, гуфтам. ин хокҳое ки ҳастанд, ино дар таркибашон надоранд? не, ино соҳи аз ино вай карда мешавад, барои ин ки инҳо хокҳои вайрон шуда. кариной мегӯянд, кариной ки ҳаст аз ҳавай гирифтан дар кор. не аз ин чизҳои ҷинсҳои хокӣ гирифтан имкон надорад. асосан барои деливарӣ аз деливарӣ намегиранд. хуб, қисмати боло мегузарем. ҳамин ҷо масалан геологҳо инҷоро канданд, не? ина хандақҳо хандақ, ҳамин хандақ аст. хандақҳо кандан, геологҳо ҳуҷҷатгузорӣ мекунанд, намунагирӣ мекунанд. яъне оное ки хандақ мекунанд дигар касо ҳастанд. масалан бо кори геологӣ сару кор надорад. фақат хандақ мекунанд. геологҳо муайян мекунанд ки бояд куҷояшро бикунанд. геолог нишон медиҳад ки куҷоя кандан дар кор. хандақҳо мекунад, геолог документатсия мекунад. яъне ҳозир аз ҳамон қисмати поён то ҳамин ҷо муайян карда гӯянд ки ҳамин ҷо бояд масалан гуна маъданҳо бошад. яъне сарҳадгузорӣ мешавад. ҳар як метр ба вай мекунанд. ҳисоб китоб мекунанд. ҳисоб карда аз рӯи ҳар як метр намуна мегиранд. ҳар як метр ба ё агар даруни ҳамн як метр ба ягон пайвасти ҷинси кӯҳ ба ҷинси кӯҳи дигаре бошад, ҷудо намуна мегиранд. хуб, аҷиб. ҳозир мо куҷо меравем? нақҳое ки солҳои пеш гузаштагӣ ҳола ҳам вуҷуд дорад. ҳола ҳаст. хуб, аҷиб. меравем. мебинем ҳолати бехатариш чӣ гуна аст? бехатар бошад, аз онҷа намунагирӣ мекунем. бош, мефаҳмам. аҷиб аст воқеан. инҷо фикр мекунам як 300 метр баландӣ аст, не аз поён, аз он наздики аз ҳамон масалан мавзеъе ки мо омадем. бошишгоҳ. аз бошишгоҳ. аз бошишгоҳи саҳроӣ. хуб, 300 метр аст, вале масалан баромадан сахт аст, чун роҳи ҳамвор нест ва роҳи муайян низ надорад. ба ҳамин хотир ҳангоми баромадан каме хаста мешавад, хосатан мисли мо инсонҳое ки камтар ба кӯҳ мебароянд. ворид мешавем. хеле дохили ин салқина. нақби як мондагӣ мо аз инҷо мо ҳаракати маргбардорӣ гирифтагӣ мо 8 метр рафтагӣ мо 8 метр дохил рафтем. аз ҷизҳои грандиозитӣ буд ва скарни. аз ҳамино. ино фикр мекунам дар таркибашон зиёдтар аст, чун аҷиб. файзноки тилло дар инҷо дар 8 метр 1 грамм тиллоро нишон дод. ин мисли намак аст. ино ҳам кӯҳна ки ҳаст инҷо барои мис шудагӣ. ҳамин гуна ба санг табдил меёбанд, пур мешаванд. аҷиб. аз инҷо боз якта расчистка гузаштагӣ. дар инҷа 12 метр расчистка рафтагӣ. 12 метр аст дохили. дарози дарад. инам аз ҷизҳои грандиозитӣ он тарафаш аллакай оҳангсангӣ пайдо мешавад. инҷа ҳудуд буд камтар ҳудуди оҳангсангҳо ва грандиозитҳо. хуб, тани маъдани болоим буд, инҷа ҳамин хира. аз ҳамин ҷо меояд масалан аз санои ҳамин сангҳоро меканед ва барои гирифтани намуна
намунагирӣ мекунем ва ба ташхисгоҳи корхона ирсол мекунем. ягон бор ин корро анҷом додед? Чӣ натиҷа дод? натиҷаи хуб нишон дод. Ман гуфтам дар 8 метр, дар 8 метр 1.5 грамм натавонад тилло нишон дод. ташхиси умумиш. Ташхиси умумӣ. дар ҳамин тамними маъданӣ захираи тилло ҳаст ё нест? барои ин корҳои тафтишотӣ бурӯсозӣ вале таҳқиқот идома меёбад. бале мо аз ташхисгоҳ намунаҳое ки гирифтим бояд маълум мешавад. чунки инҷа ҳамчун кони волфрам маълум буд. Дақиқ аст. бале лекин кони тилло не. ولی تحقیقات ادامه داره. ادامه چند وقت دیگه مثلا احتمالیتی بودن لاهه ما 5 سال بعد 5 سال ما حسابات پیشنهاد می‌نماییم اون وقت معلوم میشه که چقدر ذخیره طلا داره. و واقعا هم مثلا همین گونه کوههای آرام و آسودند ولی چقدر گنج در این ویرانه ها نهفته است. با این رشدی سالهای 22 26 رشد صنایع است. به همین خاطر ما هم اومدیم که از همین گونه مثلا فضا آشنا شویم، از پیشرفت کارهای شما آشنا شویم، ببینیم که کارهای شما چگونه اینجا جریان می‌یابد. چقدر کارخانه‌های کوهی تشکیل شد. بله چقدر کان‌های طلا کشف شده. کان‌های طلا دقیق کرده شد. کارخانه‌های معدن تازه‌کنی پیدا شد. اینا یک بهبودی کار شما. چگونه نمونه گرفته می‌شود؟ می‌توانید نمونه نشان دهید؟ طرز نمونه گرفتن است. بخاطری که از اینجا وقتی کنده میشد بالای این هفته جویا کی کرده کل طرز معینی کندن دارد و هنگام کندن مثلا درخش آتش نیست هست از سنگ آتش می‌کنه. طرز گرفتن این این وای داره اندازه داره خب 10 سانتی متر 10 با 5 10 سانتی متر بر و 5 سانتی متر یعنی همین گونه مسافه رو در یک متر در یک حاضر شما 1 متر رو باید بکنه برای گرفتن این نمونه. بله مثلا چقدر وقت صرف میشد برای این؟ اگر سخت باشه حالا که فهمیدیم که چگونه کار جریان این خاک‌ها هم گرفتن ممکن است باید اینها هم گرفت. خاک‌ها در درونش و خیلی نم دارن. مثلا این چقدر نم دارن اینها. دلیلش چی است؟ چرا قدر نم دارن؟ نه زیر زمین بدون است برای نمناکی از زیاد مثلا مثل لیلوی است که این نگاه کنید اینجا بیرون چقدر گرم اینجا چقدر اینجا بیرون خیلی گرم است اینجا خیلی ساخن است. مثلا اگر کمی دستت رو بالای این سنگ مونی دستت سرمو میخوره. عجیب. خب داخل این خلطه میگیری. داخل این خلطه میگیری من این خلطه. خب اینجا میگیری. این هم گذاریم. اینو ساده. اینو کمتر مایه میکنی. چرا مایده میکنیم؟ برای اون که وای دربل چه هست؟ خب باش. وابسته به دستگاه نه؟ ها دستگاه. دستگاه مشکل تر. این گونه. این گونه. درونی خلطه میکنیم. از همین 1 متر چند کیلوگرم بود؟ 6 کیلوگرم پلوس مینوس 750 گرم 500 گرم همه خیلی باید که باید جنس‌های کوهی گرفته شود. خب باشه. جنس‌های کوهی ما نمونه‌اش رو دیدیم با شما برای بعد این رو ما با خود بریم یا که باز همین کفایه است؟ اینو با مثلا اتیکت کا بنویسیم از کجا گرفته شد از خب نقل باشه. پس من اینو در اینجا گذارم برای شما موفق باشه. خب من فکر کردم داخل این مثلا پست است ولی میتونی که راحت داخل حرکت کنی. وابسته به مثلا قد انسان نقب رو میکردن نه که حرکت کردن آزادتر شد. هر سال که شتانی که سیچنی 6 با 4 آزاد میره دیگه این نظیر 1.72 و 2 همین سیچنی یک هفته بدو
همش دستی گذشته مشکل میمونن میذارن تا میتر خیلی وقت زیاد مثلا برای کندنی. بعد فرهاد کوکن بود. همش ما وقت فراد همه شما دیگر فرهاد کوکره. آه. واقعا هم پیشتر کسی که بوده که همچه همش فراد کوکن بوده واقعا عجیب، خیلی عجیب. اینا کشیدم که آهسته آهسته بیرون میشویم. خب الکی حرارتی بیرون با کلی فرق میکنه. بیرون الکی گرمتر است. با طرز کار شما من با جریان کار شما آشنایی پیدا کردم و شما برار میخوام. واقعا هم خیلی کار جالب است. بغیر از این نقبی که حالا ما واردش گشتیم، باز در این گرد اطراف چند نقب دیگر است. از اینجا یک نقب دیگر نمایان است. این نقبی 20 تا 18 کیلومتر و در برای ظهوراتی سلیمتی نو شده است. اون طریق ما ظهورات سلیمتی نو. اینجا کانی سلیمت، اونجا ظهورات. یعنی با تازگی اونجا مثلا این سالهای 85 86 گذشتگی معلوم شدگی. بعد اون طرف خماری گم داریم با موضوع دیگر طرف. یعنی همین چقدر مساحت است در عموم؟ 15 هکتار معین شده است که در همینجا متال های رنگه کارها گذشتگی شده است. اینجا پایانش به نفس خب و در این دفترها خیلی چیزا مثلا اینجا حجت گذاری کرده می شود نخها این علامت های شرطی نخهای ویش مندرجه اش باید این طرف گذاشتگی چی کار کردیم خیلی برای مثلا درک این علامت ها باید گیولوگ بود برای خیلی جالب اینجا علاقه معلوم که فیضناکی بالادگی وقتی با رنگی زرد مثلا اشاره میکنن علاقه فیضناکی است شدگی معین شدگی اینا سکارنوف سکارنوف داخلی تن چیزا داخلی علامت های شرطی تشکر زیاد خسته نباشه. کجا گرفتگی همش معین. از اینجا نمونه گرفته می شود. بعدا این نمونه ها رو میبرن به لابراتوار آزمایشگاه. خوب باشد ما این قسمت رو به اتمام میرسونیم و باز میرویم به مرکزی شهر پنجکه. در اونجا آزمایشگاه است. حتما که با بیننده در آزمایشگاه با میخوریم و اونجا جریان دیگری کار کرد و عموما معین کردن ترکیبی همین جنس های کوهی رو میفهمیم. تشکر زیاد از شما برار میخوام. موفق باشید. امیدوارم که کارهایتان خیلی خوب جریان بگیره. دوستان عزیز، بعد از آنی که کارهای صحرایی به انجام میرسد، بعد از آنی که نمونه ها گرفته می شود، میگویند که اون را در لابراتوار مخصوص در یک جایی که سنگ آرد میکنند برای معین کردن ترکیب آن میارند و در لابراتوار ترکیب آن را میسنجند و حالا ما وارد آزمایشگاه میشیم. اون نمونه هایی که ما در بالا گرفتیم الکی در آزمایشگاه قرار دارد و میبینیم که کار در اینجا چگونه جریان میگیرد. درود، شما خوب هستید؟ برای کار با شما ما رفتیم کاری صحرایی، از عموما فعالیتی اونجا آگاه شدیم و خیلی یک سفر خوب هم داشتیم و کاری میگن که کاری مخصوص در اینجا انجام داده می شود. یعنی بعد از کارهای صحرایی، بعد از همه مثلا تشویش هایی که در بالا هست، اینجا معین کرده می شود ترکیب همون خاک‌ها، ترکیب همون موادهایی که مثلا نمونه هایش از کان‌ها گرفته می شود. خب اینجا چیکار کرده می شود؟ کارخانه ما کارخانه واحدی اکسپدیسیای اکتشافی گئولوژی ماهیانی سریداری گئولوژی نزد حکومت جمهوری تویسان در سال 2023 طبق برنامه دولتی رشد ساحه گئولوژی جمهوری تویسان برای سالهای 2021-2030 از روی 3 لایحه کارهای آموزشی گئولوژی را به راه مانده است که یکی از این لایحه‌ها این کارهای جستجوی ارزیابی و تفتیشاتی در میدان معدنی سریمرد می باشد که شما از آنجا دیدن نمودید. نمونه ها رو پس از در موضع گرفتن می بیارند به آزمایشگاه کارخانه
мана чӣ хеле ки шумо дидосед инҳо намунаҳое ки мо гирифта будем оҳо ин ҳамон намунаҳои гурӯҳи геологии сари мард пас ворид шудани намунаҳо ба цехи сангордкунӣ яъне сангмайдакунӣ намунаҳо оварда мешавад ва тибқи дархосту супориши мавзее ки намунаи гирифта шуда ба озмоишгоҳ оварда мешавад дар цехи сангордкунӣ майда карда мешавад. намунаҳои дигар онҷо ҳаст меравем ва инҷо бинои лаборатория аст. чуноне ки мебинед бинои лаборатория шӯъбаи химиявӣ ки озмоишгоҳ ворид шудем пас намунаҳоро пас аз майда намудан аз рӯи супоришнома ба шӯъби химиявӣ ё шӯъби пробирӣ таҳлил гузаронида мешавад. мо ба шӯъби химиявӣ ворид шудем. дар шӯъби химиявӣ намунаро мебиёранд аз рӯи ҳаҷме ки тибқи дастурамал ҳаст ҳаҷмро ҷудо намуда ҳар як намунаро ҳаҷмашро ҷудо намуда мебиёранд баъд вобаста тибқи дастурамалҳою тибқи низомнома мебиёранд бо маҳлулҳои химиявӣ омехта мекунанд ва ба таҷҳизотҳо аз ташхис мегузаронанд. ин таҷҳизоте ки мебинед таҷҳизоти атомоабсорбсионӣ спектрометр мебошад. таҷҳизотро барои кор фармудан омода мекунанд рӯшан мекунанд дар 15 дақиқа таҷҳизот гарм мешавад омода мешавад барои аз ташхис гузаронидан. омода ки шуд маводҳои химиявие ки барои ташхиси атомоабсорбсионӣ ҳаст мегузоранд ва ташхисро идома медиҳанд. ин таҷҳизот ҳам ҳамин аст. атомоабсорбсионӣ ташхис гузаронида мешавад. ин ҳам ҳамон кораш яхел аст. микроскоп дар инҷо месанҷанд. баъди ҳамаша баъд месанҷанд. ва ино ҳамаш мутахассиси алоҳида доранд. албатта ҳар як кадомаш. бибинед ки мо бо як гурӯҳ рафтем масалан барои кандани корҳо ва онҷо нафароне буданд ки масалан замин меканданд меканданд ва нафароне ки барои гирифтани масалан намуна шахсҳои алоҳида буданд. ва инҷо меояд ҳар як мутахассис кори худаш. албатта ҳар кадомаш ҳар таҷҳизот мутахассиси худашро дорад. танҳо кори инҷо қайд мекунанд дар дафтарҳои махсус. албатта дафтарҳои журналҳои махсус аст ки ҳар як намуди таҳлила қайд мекунанд. ин як ҷараёни илмӣ аст не ҷараёни кори илмӣ аст ки масалан ҳамроҳи дастаҷамъӣ бо иштироки инсонҳои мухталиф анҷом дода мешавад. албатта дар цехи сангордкунӣ майдакунӣ намунаҳо ки майда карда шуд мебиёранд ба шӯъби химиявӣ ва тибқи тартиб ҳаҷмашро муайян мекунанд вобаста ба чӣ гӯем стандартҳое ки вобаста ҳаст тибқи дастурамалҳо ҳамон ҳаҷмро гирифта пас мана дидед пас аз орд кардан намуна чӣ хела мешавад. марҳамат. вақте ки мо инро масалан аз кӯҳ кандем сангҳои сахт гуногуну ранга буданд вале ҳоло бинед бинандаи азиз ки чӣ гуна ба хока табдил ёфт. яъне ин як ҷараёни занҷирӣ ҳаст ки пай дар пай анҷом дода мешавад ва охиран ба ин гуна шакл табдил меёбад ва аз дохили ҳаминҳо гавҳарро пайдо мекунад. вақте ки ин корҳо анҷом дода шуд чӣ гуна муайян мекунанд таркибашонро. аз таркибашон чӣ гуна масалан тилло нуқра ва дигар масалан намудҳои маъданҳо пайдо карда мешавад. чуноне ки дидем ҳозир ҳаҷме ки вобаста аст мегиранд тарозуба вазнашро месанҷанд вобаста ба ҳамон вазни санҷида мебаранд дар тафтонҳо аввал бо маҳлулҳои химиявӣ пурра мегузаронанд ташхиса. пас аз протсессҳое ки ташхис гузаронида шуд баъд муайян мекунанд ба воситаи тарозуҳои махсус ки 1 тонна маъдан ба чӣ қадар тилло мис
ва дигар элементҳое ки вобаста ҳаст муайян карда мешавад. عجیب واقعا عجیب است و زحمت های شبانه روزی شما است که معین کرده می شود که کوه های مثلا سر و فلک کشیده ما چقدر گنج های بی‌بها در سینه خود نهفته است و من از شما برار میخوام موفقیت باور دارم که همین تلاش های شبانه روزی شما باعث می شود که کشور ما پیش رود، ساحه گیالوگ ما پیش رود و دعوت به عمل میارم که جوان ها بیشتر به این کار جلب شوند. خب برار موفقیت. دوستان عزیز یادآور میشم که ما یک برنامه خاصی رو از شهر پنجکن پیشنهاد شما کردیم و شما شاهد جریان چگونه معین کردن و چگونه از کان آوردن معدن ها و اینجا چگونه از ترکیب آن برآوردن معدن ها رو نشان دادیم و شما برار میکنیم تا دیدار دیگر خیر سربلند بفرستید.